1.5 million people. We're doing work. We're working. Doing work. Have been victims of extra. Europski parlament mladih je najveća platforma za političku debatu i edukaciju srednjoškolaca u Europi i iako možemo sada koristimo neke velike brojeve, na primjer da uključujemo godišnje 35.000 mladih ljudi na više od 500 događaja širom kontinenta, ja ne bih se fokusirao na to nego jednostavno na neki individualni razvoj svake osobe koja se uključi u našu organizaciju. Tu imamo osobe koje imaju 16 godina, koji su zaduženi da organizuju velike projekte koji traju par dana. Imamo osobe koji su zaduženi za financiranje naših projekata, za osmišljavanje vizualnog dizajna naših događaja koje mi organizujemo. U suštini ono što je bitno, naša organizacija, svaka mlada osoba koja uđe ima priliku da u potpunosti razvije svoje profesionalne potencijale, svoje privatne potencijale i na neki način da svoj utjecaj koji ima iskoristi na ostale ljude u zajednici. Dobro večer, Sarajevo! Moje ime je Đanko Kuljac i eto ja sam onaj tamo što sjedi većinu vremena, ali eto dobio sam ja svojih 2-3 minute. Prije svega da se zahvalim svima što su došli u velikom broju i podržali vaša ideja i ove noći. Kao što ste vidjeli u videu koji ste pogledali prije par minuta, mi smo pravili video o Europskom parlamentu mladih, koji je najveća platforma za debatu u Bosni i Hercegovini i najveća platforma za debatu u svijetu. Moram se zahvaliti nekoliko osoba koji su nam pomogli prilikom izrade ovog videa. Prvi je Ajdin Garibović, onaj tamo momak u zadnjem redu koji je ovo sve smontirao i napravio ovako lijep video. Drugi su zapravo Europski parlament mladih koji nam je pružio, to jest dostavio sve snimke koje smo iskoristili u videu, i Harsko Ušmić koji je predsjednik Europskog parlamenta mladih, koji je dao svoj doprinos u ovom videu također. Mi smo izabrali Europski parlament mladih kao inspirativni motiv u našem videu zato što iz godine u godinu Europski parlament mladih raste i sve više mladih se uključuju u projekte Europskog parlamenta mladih i kao jedan od članova Europskog parlamenta mladih pozvao bi svakoga koji želi nešto da promijeni u svom društvu, u svom životu, da se pridruži ovoj priči jer je zaista veoma važno za mlade da što više učestvuju u ovakvim projektima jer ih to gradi kao i ličnost, a i pomaže im u daljnjim aspiracijama u životu. Hvala vam još jednom što ste došli. Ja sam Admira Bradović, akademska umjetnica. Završila sam grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Fakultativno sam završila na univerzitetu u Beču za restauraciju i konzervaciju štamparijskog slikarstva. Već 8 godina sam vlasnica Ateljea galerije u Maglaju. I shvatila da je umjetnost nešto čime ja mogu iskrenije i
kvalitetnije i možda kreativnije i maštovitije da pomažem ljudima i možda na taj način da pomognem sebi, a i pojedincima oko sebe. Umjetnost se ne uči, umjetnost se doživljava i umjetnost se spoznaje. I prije svega, i pored toga možda učimo samo jedan dio načina. Umjetnost ima vrlo malo pravila i to su neka pravila kao neka abeceda u čitanju. Tako isto možda imamo samo neka osnovna pravila, upotreba olovke, upotreba boje i način izražavanja, ali umjetnost je doživljaj, trenutak i poruka. Tako da umjetnost se stvara i razrađuje. Rad sa mladima je pokazatelj vremena u kojem danas živimo, jer mladi su prije svega ogledalo okoline u kojem se nalazimo. Tako da mi je to veliki pokazatelj gdje smo, šta smo i prije svega moj zadatak je da pokušavam da što više mlade podržim u njihovoj likovnoj kreativnosti, prije svega vizualnoj kreativnosti i duhovnoj kreativnosti, što je osnova svakog čovjeka. Dobro večer svima. Evo, ja sam Vesna Nalić i dio sam ekipe iz Maglaja koju još čine Maida, Samra, Belma, Ajnur i Hasan. Prije svega želim da se zahvalim Udruženju Plus jer ste nas pozvali da učestvujemo u ovom projektu. Nekako ste nam omogućili da izađemo izvan okvira škole, to jest da izađemo izvan nekih naših mogućnosti i granica, hajmo reći. Dugo smo birali koju osobu da izaberemo, da predstavimo ovim filmom. Možda Magla jeste mali grad sa malo stanovnika, ali isto tako taj spisak uspješnih ljudi koji smo mi imali pred sobom je dosta dugačak. Birali smo između izvrsnih i sportaša, i aktivista, modnog dizajnera, glumaca, ali se nismo pokajali što je na kraju naš izbor ova umjetnica Admira Bradarić. 3 minute su jako malo da se prikaže nečiji život, a posebno život umjetnika, a naša namjera bila je da zainteresujemo ljude za umjetnost, te da na neki način u današnjem vremenu nekulture promovišemo kulturu. Željeli smo da naša umjetnica sama ispriča svoju priču, te da nam pokaže zašto je zapravo važno prisustvo boje u životu i na koji način mi to sami, hajmo reći, možemo ispričati našu priču pomoću boja i likovne umjetnosti. Imali smo priliku također učestvovati na njenim radionicama, naučiti nešto više o umjetnosti i približiti je malo bolje sebi. Također smo imali priliku otkriti taj neki novi, neistraženi dio sebe, te također zavirti u taj pomalo zaboravljeni svijet mašte, boje i papira. Svi znamo da film pripada umjetnosti, a mi smo, eto, snimajući ovaj naš kratki mali film, postali djelić te umjetnosti. Ovako, ideju za naš film smo dobili u oktobru prošle godine na prvoj radionici koja se održala u Mostaru. Predavači, treneri su ostavili značajan utisak na nas, da smo odmah željeli da snimemo film. Na drugoj radionici koja se održala u Banja Luci, ta ideja je sprovedena u djelo, zato što smo dobili bolje savjete kako da snimimo film. Nakon toga, taj film smo snimili, iako smo imali mnoge poteškoće, bilo je suprotstavljanje stavova između trenera i nas, da smo odustali mnogih ideja koje su bile tehnički neizvodive, ali sve je to rezultiralo filmom na koji smo danas ponosni. Tu naša priča o snimanju filma nije kraj. Moja prijateljica Maida i ja smo se odazvale na konkurs Američke ambasade u sedmici borbi protiv korupcije, gdje je naš film dobio posebno priznanje, što naš trud čini još značajnijim i naša priča je još uspješnija.
Ovako, mi smo entuzijasti koji su, mogu slobodno reći, imali sreće da budu pozvani na ovaj projekat i eto tako da nauče da rade na filmu. Samim tim radom i stvaranjem ovog filma nekako smo i postali dio njega, jer mi smo evo i glumci, mogli ste da vidite, statisti, režiseri, fotografi, sve, cijela ekipa od samo nas 8. Hoću da kažem da smo mi amateri koji nisu imali pojma kako da snimaju film, ali na kraju smo to uspjeli. Ono što nam se nekako najviše sviđa jeste da osim ovog stvarnog rada koji smo radili, družili smo se, putovali u Mostar i Banja Luku, upoznali smo nove prijatelje i što je najvažnije, upoznali smo sebe i na neki način otkrili neke naše nove mogućnosti. E sad, stvarni krivci našeg filma jesu ova dvojica momaka, to su Ajnur i Hasan, koji su morali sve naše ideje da stvori u djelo, to je ovaj film. Poštovanje svima, ja sam Ajnur. Moja ljubav je fotografija. Na poziv mog dobrog prijatelja Hasana sam se pridružio ekipi i pomogao pri snimanju ovog video materijala koji je kasnije moj prijatelj Hasan uredio i montirao. Dobar večer svima. Još jednom zahvalio bi Ajnuru što se pridružio našoj ekipi. Veliko mi je zadovoljstvo bilo zaista raditi na jednom ovakvom projektu i velika mi je čast što se nalazim večeras ovdje sa nekim od jako velikih ljudi i zaista uspješnim. Želio bih se zahvaliti naravno organizatorima koji su nas pozvali i pripremili sve ovo, jer zaista ovo je nešto odlično i smatram da bi ovako nešto trebalo da se nastavi, jer ovo je zaista nešto veliko za mlade. Još jednom isto tako veliko hvala mojoj profesorci Adisi Begić koja mi je dala priliku da pokušamo napraviti nešto ovako i kao što je moja kolegica Vesna već rekla, naš grad jeste malan zaista, ali imamo neke ljude koji zaista mogu raditi puno toga, te ovaj projekat smo shvatili kao jednu veliku dužnost, jednu obavezu da pokušamo na neki način da promovišemo zaista svoj grad, te da pokažemo tu snagu. I hvala Admiri Bradač koja nam je dala priliku da surađujemo s njom i ja mislim da je to za večeras. Hvala vam.